Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agasam, at baro alaptap mo, Olivia? Oh, sana all. Ay nawon ari ko. O, kitaam. Nagpintas, saan ka di? Huwag nga raw. Manong, iti panangalaman si Dayta. Nalakalaang. 15,000 lang dayto. Nagpintas. O. Kasta aya. Ay, ni, lunch break mat gaya man. O, Rico, ada balon mo? Ay, wana, nagbalo na. Adun sa mat ti balon mo. Tay kanak man. Nalipatak tay balon ko. Ay, kasta aya. Ay, katwa na. Ado ti balon ko asida ng basit tinapoy ko. No kayat mau, ingka gumatang itin napoy mau. Ta ibingayan kay ti sidak. Ay, awan mo't igatang ko. Si kamot, sa nga polo laang mat. Awan nga road. Anya, nakagatang ka iti sagti 15,000 alaptap mau. Ngam awante gatang mo iti inapaw asag sa nga polo a pesos laang. Awan nga road. Awan a talaga. Makagatang ka mat nga agpaiso iti agkakangina agamit mau. Angam, di ka mat makagatang iti kanam. Kwa, awan mo't nga rod na bati a kwarta. Umutang akman pa'y nga rod iti sa nga gasot mo. Taigatang ko iti kanang. Manan, adon ti utang mo kanyak naglaing ka nga agpasigat ngam agdadawat ka mat iti makan. Ay, una yan. Cellphone dita, cellphone dita. Una yan ti kasta nga itsuraam si ka Olivia. Nagmayat matan ti kakayangam dita. Kurang nalangan kat sarkan tingilaw tamabagbagay gapo iti kinalawat ti panagkayang mau. Ay nawaw. Ninanang mo't tilaman lamalablabit nan. Kalpod numag. Imbes nga daka kumaijay kusina nga aglut-lutaw. Tanay pangal daw manan. Angam saan mag? Taday talag cellphone tas asikaswam. Kitaek nga road to'y baro arwar a cellphone. Ay nananang kitaan nyo, nagmayat. Nagpintas ti kamera na. Nagmayat pa iti specs na nanang, oh. Ay na, numagatang ko day to'y. Itad kunto kada kayo to'y cellphone ko. Tapno makadengeg kayo kadagiti paborito yu a drama iti YouTube. Ay nan, kitaek man. Oh, at tinanang, oh, buyain nyo ti video na. Ay, kasla na pintas mo't nga agpaisaw. Anya ngay asilpon day ta. Kansag mamanungay mo't ti kasta. Iso tay kunkunada nga iPhone 14 Pro Max na nang. Medyo nangina, ngam sulit mo ti presyo na. iPhone 14 Pro Max ko nam. Ison sama tay maipatpatalastas nga agbalor iti nasurok nga 80 mile. Wuna nang. Ay nawaw! Anay ko mo nanang. Aping nga agkistong kayo ngay. Ay na, ambisyosa. Ingkakit aglutaon tanay mabisin na kaon. Oray awan agsilsilpaon. No kastamot kangina na. Itad mo lang kanyak dayta akwarta. Taigatang ko iti burias. Ay na, wow! Olivia, di mo't kinsinas katapusan ti sweldaw. Wan, tatang. Agudo nga, mapanagijay ilay. Nan bagtad ka mga ron iti may gatang iti basida. Tapno malanitan basit ti subil da tao. Ha? Ay, kwa tatang. Jakpay mo't nagsweldo. Nadelay man ang ti sweldo mi. Anya, kino barbaron sa manan ti bagken sapatos mo.
Saan man tatang, idinapan pailaang abulan a ginatang ko daytoy. Inginain aben nga ruwating yaw. Ngem di kay mat makaita iti may gatang iti masida. Ay na wow! Mapanak umutang, tabayadam to, into nagsildo ka. Ay nawaw at talaga. Mapanak manen iutang ni tatang. Ay, maksayan manen to'y urnungak nga igatang ko iti baro a cellphone ko. Ading, duaman arais ken pinapaitan. Okay, Manong. Dua mat arais kanyak ading. Kan bulalaw. Sige, Manang. Uray siyak mat ading. Dua nga inapoy, kan dumawatak iti sabaw ah. Sabaw ka dilaang, Manang? Awan si Dayo? Ah, akwa. Okay, Manang. Pakiuray yu lang arudan bi iti order yu. Nay, mangala ka adito si Dak Olivia. Ado da iti pinapaitan. Amangan no, jakmat laeng maibaw, sayang lang. Oh, atoy, Olivia. Mga lakamat dito'y bulalaw. Naimas detoy. Ah, ay nawaw. Ay una, day talaga yam. Ay agyam anak. Alay, mangan tayo nga rudan. Mapana ko nanang. Masapaak, tapno jak maladaw. Ang mga no ikisay dan tumanen ti sweldok no maladaw ak. Ay katun ah. Na, barumanan ta sapatos mo. Aywan ananang, siyak ti kang inaan iti sapatos na ijay opisina me. Manunga iti pinanggatang mo dita. 4,000 nanang. Ay sus, naginginan day ta sapatos. Una, original nga rod. Kahit nagbalon ka. Awan mo't inluto yo abalunak. Kanya ngay ti lutaw. Awan mo't ginatang mo amay lutaw. Ay, no agsweldo ka nga men, manggulpi ka iti sidaan abalbalunam. Inggatang ko nga rudan iti sapatos ka. Day takot ti kunakan ka. Taon una umay ti gumatang iti agkakangin agamit mo. Ngam di ka mat makagatang iti sidam. Bakay, bagbaga am tuman di anak mau. Apay ka di man ang lakay. Di nakakadiinikan iti kwarta di anak mo. Iso akas ka man ang tiloksaw mo. Wine, masurunak. Kung naasaan pa yan nagsweldaw, nadili ka no ti sweldo na. Nga mamaw, nagsweldaw. At dakir-kirmet at talaga di anak mau. Ultimo na tao ang naganak kang kwa nakatimutan na. Ay nawaw! Nadan sa kanu ngamin iur-urnungan na cellphone. Baro kanu arwar. Napintas kanu ngamin dayjay. Iso akayat na agatangang. Oho! Anya ayati nagdumaan ti baro arwar ken ti cellphone nga usar na ita. Apay, papudawan na kaaday ta baro a cellphone. Kaslad na kujik na, kasjay. Parehas mutla nga cellphone. Importante, makatext kan makatawag. Ambisyo sakit di anak mo ah. Bayam ka dilatan di anak mo. Sana bali takwarta na mutigat-gatang nakadagitinginginaan nga arwatan na. Pagregregatan na mo. Nga oray awan si daan na, kasta kaday. Apay, kasta ayatin surum king kuwana. Nga unain na pa'y dagiti arwatan, sakbay ti kanan, ay nawaw! Emilia! Joan, Rico, intay mangal taon ang mabisina ko. Ay, wanang rod. Lunch break gaya man. Ala, mapantayo nga rudan. Wow, nagaduti in-order mo Olivia. Mabsug kay ti husto no kasta. Ay na, mabisinak ngamin. Ay, mangantay yung arudan Mabsugak mat siguro. Dito may sangain na po. Kan may sanga order nga sidaan. Oray siya. Tay sulang mo ti budget ko. Joan, bayadam mampaylaang to'y in-order ko. Bayadak tukon ka inton agsweldo tayo.
Ay, wala, Olivia. Sige, basta bayadam to, inton agsweldo tayo. Manang Olivia, nakita mo ka din ti baro arwar nga iPhone? Tay ngay iPhone 14 Pro Max. Wan, Gigi. Ay na, nagmayat saan ka di? Nagpintas pa iti kamera na. Ay, napirmi manang. Makapaadi ka talaga ti iPhone. Yakon kayat nagsubli iti Android a cellphone. Ay na, kano akto nga ta makagatang iti barong iPhone ko. Gumatang kan iti iPhone 14 Pro Max. Jay ngay 1 terabyte ti alaam tapno sulit. Ay na, kayat ko lang unay manang ang. Alangan, ajakit din mangmangan nga da cellphone ka. Kung kwenta nga ro ti allowance ko, nujak mangmangan kinagmerienda, ang kurang mutlat ta si ka. Imbaglakin ka tada trabaho. Kat uray di kan mangmangan basta naka-iPhone Pro Max ka. Ay na, Joyce ko makapadik matanday tanga iPhone. Gumatang kan ama ng Olivia, ta umay kuntuman bisitaan. Umay kuntuman igaman, agpicturak sa kunto my day, iPhone 14 Pro Max, 1 terabyte fully paid, kunakto iti my day. Ay no! Nagmayat kat nga tal. Adon to mapal kanyak manang. Ay, Olivia, anak ka. Nagsweldukan, saan ka day? Ayan nga, itay kunak nga igatang ko iti Burias. Ay kwa nanang. Inton maminsan ton asweldo, ti panangtad ko. Gumatangak ngamin iti baro a cellphone ko. Tay ka din iPhone ti gatanga, manakaw. Shh, tagtagari nanang. Amangan numangag ni tatang. Agungot tumanunday chay. Ay, kat, numakagatang kay ti baraw. Itad mo tumat nga rod kanyak day tadaan a cellphone mo, Uwan ko nakmat nanang. Di kayag danag. Itad ko nga itad kada kayo to'y cellphone ko. Basta makagatang ak iti baro. Di kay nga rod na tagari Tamangan numangag ni tatang. Sapay nagpigsa ti dengeg na day chay. Awan mat ni tatang mau. Nagudaw. Ay na, amangan nunapan manen imutang nanang. Ay, katuan anak kaw. Inbaon kaw amapan umutang iti sidaan tayaw. Ken grocery meten iti ayan damanang pilay. Bayadam tumanen inton agsweldo ka. Anya? Hello, Manang Olivia. Nakita ti baro a post mo iti Facebook, sika. Isu ka din day dyan? Ay no, mayat matlaan ka diti quality na tiladawan ngayon post ko. Uwin manang, ay no, nagmayat sika. Amo? Jak nakaturturog iti rabi kapiti ka papanunot iti dayta nga iPhone 14 Pro Max. Kasla, natagtaginop ko pa ikit din angag, selfie akano sika, ay wow! Na yan ngay. At daga ka diti tabalayo inton bigat, manang? Umayak tuman. Umay ko man bisitain jay iPhone 14 Pro Max mo, 1 terabyte fully paid. Wun, at naak lang dito'y balayin ton bigat. Sabado mo't, awan trabaho, iso adituyak lang balay. Umay ka? Oh, ama lang, umaya ka talaga. Umay ko aprusan ti 14 Pro Max. Ay na! Excited ako na talaga, manang! Ay no, nagmayat talaga. Nagmayat ti camera na, oo. At dabay wide angle na, kan clear, ti zoom na, sika. Kaslamat ng DSLR. Ay na. No siya, kat uray sana kun nga agosar iti DSLR. Agay phone aklatan Ay, buludag tuman. Uray may salangal daw, manang. Abangam
1K per day, oh. Ay na. Kat igaman pa'y laeng, tahabang adda ka dito, eh. Kuting-tingam, aging gatay-kayat mo. Ay, was! Ilagok sa amin na nakagawaak. Tapos makagata kiti iPhone 14 Pro Max. Ilakok saan yung laptop ko? Ay na, no saan mo lakit di nga usaran da kita. Mabalin mat nga ilako mon. Tapno makagatang kay ti baro a cellphone mo. Ay na, makapaadik ka talaga, iPhone. Ay na, wow. Ay na, agmay di akman kit di. Nanang, anyang ay tisidaan tayo. Mabisinak una yan. Nagilambungak iti ugot ti kamuti kun okra. Isu ati sidaan tayo. Manan, ay na makaduminggon san akasta ti sidaan tayo, nanang. No saan nga ugot ti kamuti, okra, wano saan, karabasa nga damarunggay na. Hay, kas kada adobo nga utong. Ay nawaw, makaumamot. Ay, Olivia, di ka ba nagpili-pili ti masida? Tawan mo itid mo nga igatang itinaimas sa sidain. No kayat mo tiag siday tinaimas, sidaem ta silpon mo. Naimas siguro na itatanging inaan mat. Ay nawaw. Totong. No di mo kayat tiag siday iti ugot, agdildil ka iti asin. Wano aglabay ka iti soy, wano mantika. Ay na, husto da ikan. Mangantayukit day. Salit. Nagbasitan abanag. Ngam isukit din ti pagrikrikyaran yung agama. Dakas tagsinsin nung bat iti sango ti panganan. Mala, mangantayukit din. Anusan tayo no anya ti adda. Wow! Nagpintasan ta silpon mo, Olivia? Ay na wow! Aywan, kabarbaro. Nangina da ito'y. Barbaro nga min aruar. Imbuag kapay. Siyakat jak matlamasok katanan to'y silpon ko iti baro. Nalaka nga min amadadaal. No dagitay lalakaan laeng ti alaek. Iso aday to'y kanginaan ti ginatang ko. O, original da ito'y. No maminsan, dipindi iti agusar, pren. Apay nga ito'y silpon ko. Lalakaan lang matngam na usar kun iti manu atawon. Saan man, friend? Pudno ti bagbagak. Awan serbi dagiti lalakaan a cellphone. Nalaka nga min amadadaal. Ay kat isu apren. No isu ti kunam. Di ka man agpaabakan ako nak. Ay na wow. Akin kukway ti miyas ang nakasampay iti arubayan, Carmen. Adaya. Amangan no jay anak mo Isumot tinaglaba idirabi ay. Amangan no insampay na pay sakbay asimrak iti trabaho na. Apay kaday. Ay na, ka man nakasan, wano kayo kababay no da makakita. Puro matbutbaut. Kaslad da pa'y pisang na, tay nailaok nga underwear na. Anya, ay amangan no saan anak kita di anak mo. Ay, por Diyos por santo, day tamanang kahit di kunkunak. Nginginaan ti silpon na, ng puro matbutbot ti miyas, agraman underwear na. Bimal balasangan pa'y mga raud. Ay nawaw, pakawanam. Oy, Rico, ilibre nakman inton pangal daw. Ha? Siya ko mga raud, tagpalibre ka. Kaslabaro nga ti cellphone mo kahit. iPhone ko naman. Madlaw ang hinginaan. Ha? Ay, ayun, barbaro. Ngam, naibos nga ro, ti kwarta. Mayata. Baro ti cellphone mo. Ngam, awan mat ikaan mo. Ay na, wow. Ngam, tapno di mo matkun ko na. Sige, ilibre ka. Ngam, ilibre nakto mo ta, ha? Ayun. Oh. Awan parikot iti dayta. Naibusanak ngamin talaga ita.
Ta fully paid ngamin to'y iPhone 14 Pro Max a cellphone ko. Ay na wow! Grace, baka adda 20 pesos mo dita. Awan ngamin baryak ka. Pamasahe ko mga gawin. Yag mo ta kwartam ta baryaak. Ah? Ay, kwa? Ay nawaw, awan baryam mo no awan kwartam. Ay, kwa? Utangag pa ilaang day ta kwartam. Bayadak to inton ang sweldo tayo. Anya? Nagpintasan ka abalasang? Nagmamayat dagiti arwatem. Nginginaan pa ita cellphone mo. Ngam umut-utang ka iti pamasahim a 20 pesos laang. Ay nawaw. Ay, naglokon. Nagbasit mo't tinasweldok. Nagado tinaikisay. Olivia! Bale, sa nga ribo amin na nabulod mo kanya. Impakisay ko ni tisweldom. Olivia, adamat na ornong awalugasot nga utang mo kanyak. Inpakasay kumatlaangan iti sweldom. 2,000 tinautang mo mat kanyak. Inpakisay ko mat iti swildom, tadya ka mat lamaurayan nga agbayad. Saan mat mabalin a libre ah? Di yo pa ila in libre mo. Kaasi akmot Awan na ba ti asweldo? Manipod ita, saan da kan apautangan kan ilibre iti makan? Agpapadata yung agsuswildo, iso agumatang kamat iti makan mo ah. Di kaya't mamat ngamin kat ilibrida ka akan kanayaw. Angam kita mat agkakangina dagiti gamit mo nga ipaspasikat mo kada kami. Naka iPhone 14 Pro Max ka pa'y. Sana ya? Ha? Pasikat ka ngam awan mat karga ta bukset mo. Agbaliw kamot nga taitan, Olivia. Pasikat ka apasikat. Ngam awan mat gayam igatang mo iti kanam. Ay nawaw. Manipod ita, saan kan nga mas asidag kada kami ha? Day talag palpalibre ti amaw. Kwa? Di kalagbain. Bimaba, iyan ka pa'y mat ngarod apangas. Ha? Ay nawaw! Ununaan ti buksit. Sakbay tinginginaan agamit. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.